Akari kaunti ya Meru ni bachumirete kurita maoni jawe gurura kwingatwa kwa munini wa Rais Rigathi Gachagua bamwe bonekete kugwata mbaru kwingatwa kwawe na bangi kugana batere kwe wakanya karikia kibindi kyawe kethira tiu bananirie na Rais Ruto akiare mubunge wa Tigania West John Mutunga augite Gachagua na batere kweberwa gitene nontu guti uguniareterete antu ba Mount Kenya East. Muthuri Murioki ari na report yeje. Nyumero alira kwendekithia kwenga munini wa Mutongire mugongo no Rigathi Gachagua kwija mbunge nene kimegiki na Jumbe Kathumba kuthobekirite kirore nikenda gwitikanira ntu bubu na mthenya narua yuka intikwiria abunge bakenda kalindene Kenya baita uge bwao kethira kwenda munini wa Mutongire mugongo ethwa keberwa gitene na untu bwa mbere county commissioner ethwa kirugure karugiki auga mtu onthe ena ruthara gwita uge bwawe gutena kwinyirika. Usalama wenu uko shwari, hakuna mtu yeyote ambaye atabiginywa koo na kuzuiwa kuzungumza, wala hakuna mtu yeyote ambaye atatoka kokote kule kuja hapa kuvuruga kikao hiki. Kikao hiki ni rasmi, kwa hivyo muwe huru kuzungumza, muwe huru kuyasema mnayosema kwa misingi ya mada ambayo tuko nayo leo. Na nyuma ya mwingi nandi kuthomera maiti 11 munini wa Mutongire mugongo akutangwa najo. Hoja maalum inadai kwamba Mheshimiwa Naibu Rais kwa miaka miwili iliyopita amekuwa akiwasuta maafisa wa serikali ya umma. Hiyo ni hoja 11. Mama, maneno ya hoja tumemaliza. Antu baba ingi bakuje bakaya wakanya utauge bwao gukurukira migambo indi amana bubu antu baba to bakinengero maratati bojoriria kuna kanya kujoriria kethira munini wa Mutongire mugongo no kwendeta kanari. Sasa tutaendelea upande wanao kutoa maoni yenu. Maoni hatuwezi okota kwa kupea microphone ndio uongee, but utaongea kupitia forms ambayo tutawapatia kila mtu. Umeelewa? Igoro turonere wandozi kana anene baba bomba ikogora mangazeti bareke turata sto gazeti ne batu wananchi baba te komba ikogora gazeti bejele aja bare tora form bando cha kojoria to te komba ikojoria batu public participation yeto turomba ikorwa kioria mume tutirorwa thwa Gachagua kana atereta indi amana bubu nyumene itumbe kuthathukana na karibaba baraba ingi bakendekithieta Deputy President wetu Rigathi Gachagua kabateri ikwana no ntongwe MPs ni ku oversight na kethira ba ku oversight bakona ate komba ni ku qualify kuendelea kuondi that position na bateri ku ofisine ungi akajukia ora kaomba ni wetaniria na president no ora kaomba ni kuendelea na manifesto ira ibateria kuritira mwananchi ngwe enjega batu tutena kanyaga kuruirira Gachagua kira tukwenda kuthithia thai ikua Gachagua nane nebele thirikari nethira na remeruite na thirikari ngugi nebele ongi ayukie kanya kawe tabara jo are aju last week atiume awete nyana Tana River au mewete Kisumu au mewete North Eastern ete ugeja jonde agotwira lakini batu tutomerwa ikenda tombogania ndiguru yetu ni teboega na Gachagua nebere na ntobonde barabonde bate kwenda ndiguru eje teboega na mbere na tomba kuona maendeleo nebere tunekera mtu mwega ja Professor Kithure Kindiki na iwe tukuga iwe bati gutwika ndi twa thirikari ate bati gwita akithuraga ntato cia thirikari cia siri kwa Gachagua bati gwita ni onto bwajairi ari kara akiugaga murima Kenya te murima ake Kenya na twina tribe nyingi mono kwa tweka impeachment ya Gachagua yeya ikaya munini president yake akwethira arito ndira tukabitherua kaketha kuri abinganjira utobitherua oni eromba rako ne mtombeo nderomba ethigweta naite nabo ometo abaitia intobia tobia Meru kwa wangwenda gukushonia antu betu ba Meru tukairwa na siasa cia sympathy no tukeja gutegera igita ria Gachagua ombite kuthwena pao kamiaka iri Gachagua ethitwe tutumaira buthuku na igetumi MPs betu bakuigwa be aggrieved no ntu ona bangi nabo bakiregana na untu bubu ogwe mtu agutethie agukirie iguru indi okinya mutene iguru ukareta nkuruira kiraito atwira bena bamunya watweka ogwe mtu akinyire mutene iguru utomba kumuona ta mtu ga kumagira ari mutene iguru manto jau tuteko jenda manto jau teja wethire wa Meru na I don't support impeachment of Gachagua because of that thing
in the first instance. Tiketi ĩmwe UDA yarĩ na rĩtwa rĩa Gachagua rĩa na gwatuĩka rĩtwa rĩa Gachagua rĩtarĩ kĩ ballot paper kinya William Samoei Ruto atingewa rutha IEBC run for presidency. Kwa hiyo mtu kuga if Gachagua has to go, William Samoei Ruto has to go. Gachagua niwe urengo rune no tunwe deputy president. Kwa unabati kumira kinya kwa gwengwa ukera William Samoei Ruto Gachagua no tunwo thurirwo ni antu na no reke ballot box. So Gachagua nendere kethi 2027 changes ibo kwenda kuthithia gakarika. Bobu ngotigani ya West Nyoka Mutunga urukinyirikano ni bibi kinyano nekera gita itumi biawe bya kwenda munini mutongire mugongo Gachagua ethura gita akwe gitumi kya mbere atina tumite ana babengi ba Meru betho bakiagia ngugi ya benefit ya kwitha twina Gachagua ni riko ituthe twina Gachagua me akeli imbi Gachagua tureterete Meru it no important kima ntoma ingi yara twinayo oka kwa ilia rito kumire kikamene kia UDA twete watu ka negotiate kuma ndene kiamene thirikari tona thirikari tu negotiate kuma ndene kiku negotiate kwitha kwina muntu raika kia mantu ke thirikari no raika mantu ke thirikari ndi munene wetwa Gachagua mbere buru itundusite tebibinge muno te Meru kite kia muntu wetwa urari KRA chairman muthaura igetire no ke akuthia tathia to kama no wetire akio kitiga chairman wa KEBS igetire no ke akuthia to kama no wetire akio kitiga CEO wa Ken Invest igetire kitiga muntu urari chairman wa Ken wa Lampset igetire kitiga itibiete to bibinge muno no ke akwa elia president na otu wainto lakini bia no kiuga ibo wate au Meru ikaura au no Meru ethurire tuende batu tukwenda witwa Mount Kenya tuende Mount Kenya East tuungana na Embu na tuwatapata kanithi tuende witwa Mount Kenya East nikenda tukathura na ira into bietu na twatumana tukagira twitwingwa no ndire tutumana tugirirwa katuchunwa Pronto aburi arawire akunoga na muntu akanoga antu betu Meru bwambura geni no bombora bomthike lakini baadaye buke akomea kwe muntu atwathikire muntu oma na kwe gintu athethaira kou twina right turayumba Meru tukenda kuwa kethira Gachagua na kwenda batu muthingata antu betu nguruki antu 11 bara baingetu ngugene antu banene itibira bya represent na eko ivi chokwe kira Meru turinge yes turinge no lakini bitezo kini ngothezo kuruta ko wondi ronde pronto arungo support ba mutungo uwa ate antu betu eko mnomwe ma CEOs na ba prastato na machiama ya prastato na directors ba prastato Meru baba tiero ni uhuru bara bana ne prastato bothi barangiro ngugene so mpurza kwenda na ndo muntu kanko right ya antu betu akabunge bobo iri nandi bonekana bakiendekithia ukija kwitha munini mutongire mugongo Gachagua kethwa kebiro kitine Minister okaria kithure Kindiki ethwa gitonya kanyene gaka menya rira president achawaga deputy atwire twe Mount Kenya region tukae one deputy na turende bukare ndebo chwa deputy ndio riko marito yandikwa athi atira yonthe mwanka tuika kwina number 1 mwanka number 6 eta kilometer akinyara mwisho kwa tuika ino marito yairi ritora Gachagua na ritora Kindiki number 1 ikaura ri ibwiru witikite kubiri kweta nao number 2 Muthuri Murioki wori Juma mutiri wa Kangangi.